siyang abak po kaya katamungan. Ngeni po pagmasisyan tayo ing ikaanam ng aldo, ning misa de aginaldo. Talakad ta po at ikanta ing dalit a pamuklat.
keka antimurin. Ang aking Pinoy, bagay, karapat dapat magpasensya, in misteryo sa iyo. In nature, Yakas tayang hiningyak na lagdan, tingin kapanisyan, magpusan po in Diyos na mayupayang ito, At kaya kayo kapatid, uling uling likas ikasalang kalang pina, pina, ing isip, isip, amanwat dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanipupuko, sa Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sa blangang ngelampon santo, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo ko, ing Diyos, at pinungtamo. ing Diyos sa mayupayang ito, pakaruduan na katamo, at ing pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala ng latangang santo, ing iye, alam amin. Amen. internal clothing,
O Diyos ay pami, malugod mong pakiramdamaning panalanginin balayan mo. Bani kaming sablang mitutulaking panyatang ning buktong nga anak mo, antimong taong kalupami, apangay tuliran ming kamtan kaya ingablas ding biealangangga. Otang datang yang yuman kambering sablang kamalana. Itiyaduan mi ke ka, O Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. Amaye ampon magari kambe mo, king kami tunganing Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Magtagtago at makiramdam, kingamano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king dalit, dareng sablang dalit. Daramdaman ke, ing palsintan ko. Lawan yang daratang, lukso-luksuya, kareng bundok. Lundag-lundagya, kareng bundok-bundukan. Ing sinta ko, kalupanening gasela, may ngariyang biserong, usang lalaki. Lawen yu nung nuya ka rin, at yu king gulot ning bakod mi. Babat choya kilub karengawang, sisilip ya kareng siwang. Kukulayit siya ing sinta ko, nga nang kukulayit kanako. Mekeni irog, mekeni malaguko, tara. Lawan mo, ing panawuning dimla, milabas na. Lilipas nat meko, inguran. Ding sampaga, lalto nala, king labwad. Ing panawuning pamagsaya darengayop, miras na. Ingawos ning batu-batu, mararamdam na kareng labwad tamo. Ing dutong ahigera, lalsut ne higos. At sasalingal-ngal labanglu, ring sampaga, daring ubas. Men nakakeni, o sintako, mekeni, malaguko, mekeni. O palom makawili, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamatan niya ang Ginoo, King Liro. Dalitanan niya ang kampening lirang Apollo Puertas. Parangalan niya kindalit abayo. Pasidalit kayong masikan. Manigtigan, kambening sablang, gelingan niyo. Dapat ting sariling balak ning Diyos, manatili lang mayang kapilanman. Ing kapag nasaning puso na, magluwid kabang-kabang. Muan niya ing bansa ay ing Diyos,
talapaglualo, ampon kalasagmi. Kayo rin puso mi, tula ingat tuklas, manalig kami, king banal ng lagyo. Kanakatapuban parangalan, ing mayap, pabalita. Ingginuman tabeyake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ginayak yang maglakpe i Maria. Marapali ang minta king meto nga balen king bulubundukin ning Judea. Karas na king balen ng Zacarias ti gayane i Isabel. Kabut dimdam ng Isabel ing pamamuge ng Maria, linuksuya ing pungol kilub ning Atjana, at i Isabel kinatmuya king banal a espiritu, at gingkas na king masikana si wala, nuan ka karing sablang babay, nuan niya ing bunga ning Atjan. Makanano kung pangaintuliran king ing ima ning ginuko, datang niya at dumalo kanako. Paplasang kabut miras karing balugbog ko ing pamamuge mo, linuksuya king tula ing pungol kening sepupunan ko. Nuan ka, ikang sinal pantaya, king matupad ing amanong pepayabot na keka ning Ginoo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Lukluk tapo at makiramdam, king homilya.
Maya pa abak po. Balam kanyan ulit-ulit siya yung kay katamo pong pisasabyan, pero itapin, i-check tayo nung naning connection na ninikaretang kay katamo reflections, lalong-lalo na manibat ketang December 16. May buuya itang panlalaweng antikanini anyang December 17 nga ng linto. The best way to predict the future is to create it. So, ita po ing may create, o may buo. Ita kasing December 17, ing pamabasa, nung atatandanan niya, tungkol ya karing pipumpunan. Manibat kang Abraham, angga kang Jesus. Lito itang antikanitang sentence, uling nung pansinan mi, si Diane talaga ng Diyos ing makanini. Nya pinlano ni, makaplano ya. Inumpisa ni kang Abraham, uling Abraham at yuya king Ur, king meto nga lugal, talagang karig niya meragul, kay ba't inagkat ning munta king meto nga lugal. Karin niya may kumpising ing kasalpantayanan daring Israelita. So, binuune ka rin, inumpisane ka rin, teladtarane ang gakan David, at ito, ikit na David, yung talagang maging sentro na, ning kayang pangako, at gaking, ito, lintoya Jesus. Anya, ngakupin, nung pansinan, itang pamitok-itok-kira rin kayang pipumpunan, God created it. He created the descendants. Wala mong bigyan ka rin. Makaprepare na. At yung lukar niya pabitay di Jesus, at yung pagsasabihan mo retang aliwang babay ka rin, elamakay bietula, king istorya na ning biyen na ning lahi ng Jesus. Alang problema, importante, mabuuya sa, matupadya sa, ing kanakong plano. Nya pensa, it was created nga. The best way to predict the future is to create it. Now, pisabi-sabi talakat niyan, tuki-tuki, primero itang kang San Jose, itang third day, anyang burina sanang Jose, simple mo. Yabe lang niya sawa, ito buri nang i-create San Jose. O ning nga pong ginong, pwedeng yabe ye inganak ko, kay kayo ke palto. Kay kayo ke yabe, kay kayo yalunto ing talapagligtas. Anya pensape kisabyane i Jose. O ita, kay ba't pangabukas, doon to ni Zacarias, tang kapatayaldo. Zacarias naman, o ita, may delay naman. So, doon to lang rin, delayed. Madidelay. May delay ing karelang paninap, ing karelang kikreate pamilyang buo. Pero, o itapin, ela sinuko. May delay in external in reason erisipisipan na makadyan yung magyari, pero sinalpat tayo la pamurin ela sinuko king dapat dang bubuong neto nga pamilyang ating anak. Okay, so ito ni pagkalubiya king bandang Tauli ning Piera. Kapat ay baka nita, ing kalimang kalto, itang napon, yapin ing kang Mama Mary. Decision making nga kupin. Kasi, nung mag-create kang better future, kailangan ngayon pa mo, desisyonan mo
Nga ko pinret ang atlong aspeto na ning biyata mo nga ko, nanula reta. Kailangan desisyonan mo lala. Financial status mo, nanong maging status mo kindaratang. Ngayon pa mo, i-create mo na eh. Yung kang physical condition, kang health o kalusugan, i-create mo na ngayon eh. May muisit ko pa, retang anong karakala dapat tipunan? Dapat manipon lang kitang financial status o kapre-pre, titipunan na rin maglolorang. Ngayon, retang maglolorang bilbil. Nang karakal mo dapat titipunan o trukuing maglolong bilbil, yung titipunan mo na yung ita. So, kailangan, linog yung karintang mentalidad, it is better to prevent rather than to cure. So, kapag anak ka, mag-prevent na ka. Uling po ang manulo na ka, ala na, tauli na. Anya gini pa mo, desisyonan mo na. Okay? Itang katlong ako pin, spiritual. Patanawarin ba't ng tauli, kanta kasisisi. Nya, kailangan gini pa mo, samasdan mo na ingkik ang spiritual life, samasdan mo yung relasyon mo king Diyos. Okay? So, itay tang semas ng tamo napon. Ngayon, sundo tayo at pang nanula pa kaya rin maging sangkan o ba't kaya mabubuo o kaya ma-accomplish na itang accomplishment na ningke kang bubuo itang kikreate mong future. Bakit kaya? Nano pa kaya sangkan? Yan. Lawen tayo king sinabi ng Elizabeth o Isabel king kekatang ebanghelyo kang Maria. Kaning kasantingin sinabi na kimbandang tauli nga ng migsalitang Isabel. Nuan ka, ikang sinal pantaya, king matupad ing amanong pepayabot na keka ning Gino. Si, paman metupad, paniwala na ng Maria. Si, iting metong karing kekatamo kong ning kahit kulang. Itang mo panaligan itang kikreate na ni nga pong Gino para keka mo naman. Itang kulang ka, buri na siya man, kulang ka kasalpantayanan, kulang ka kapanaligan. Anya, kailangan i-create me ing kekang kasalpantayanan king kekang sarili. Have faith in yourself. Kailangan salpantaya ka. Ning kay kasi emo gagawan itang dapat tsuke ka. Now, adwaya pong aspeto ning kasalpantayanan. Ing mo muna kasalpantayanan king Diyos. Have faith in God that what you are creating is or it will be fulfilled because God is with you. Paniwalan mong, kaya bemi nga pong Gino, paniwalan mong sopa na kaning nga pong Gino. Salpantaya kanyang hanapin, mapalad ka. Uling sinalpantayanan mong matupad, ingamanong pepayabot na kay kaning Gino. See, kailangan paniwalan may nga pong Gino. That's one. Second, hindi pa yung problema kay katamo. Kulang ta kasalpantayanan king kekatang sarili. Ning kahit tabinta mo pong negative, ay siguro kalulu kami mo, talagang makanyana kami. Nga mo, makanyana kami, manipat ka rin apo daring apo ko, kalulu na lang. Nya, siguro pati kaming kalulu. Gusto makanya yung level na ning understanding mo. Ala na kang effort. Huling ilawe mo, ala kang kakayahan. Baka niyan waring lawe na ni nga pong ginuke katamo. E na sana pag nasaning maging tao ya, nung ing lawe na ni nga pong ginuking tao, alang kwenta. Nung ing lawe na ni nga pong ginuke katamo, alatang kakayahan. E nene sana inabi Yose, e nene sana inabi Maria. Pwede na namo sanang gawan, iligtas mo ning tao, paltoking kanak nganak, o lunto ko king tao, kabut niya mo lun, uy ta, atsuni,
Ini kailangan dumalan kay tao. Ini kailangan maging tao. Ali, bakante. Gewan pamong paralan pa. Nya pa ni kakaba yung proseso, talagang tagkayang planning nga ning kakaba para mong ibait niya pang Maria. Para gulan niya pa. Nag-start niya pa mo king kayang mission at the age of 30. May kakaba ng proseso. Ne? Pero he believed, because he believed, God believed in us. Nung maniwalay nga pong Ginoo ka, magtiwala ka, maniwala ka king kang kakayahan. Karakal tamo agawa. Nya nga ko nung balik-balikan tala po rin ang kekatampong reflection pati kayong karing panahuning Kwaresma. Di ba? Panike pong sasabihin nining, we were created in the image and likeness of God. May hubog tamo, may lalang tamo, king wangis at lupa ni nga pong Ginoo. Nanong kalupa tayo nga pong Ginoo, nanong kawangis ta kaya. Nung kalupa tayo at kawangis, nanong nga tsuk kaya na miras kaya katamo, na atyong nini kaya katamo. Yapin itang kakayahan na maging badal at maging mayap. So, ba't malyari ming paunlaran yung kekang pangataw? Malyari ming paunlaran yung kekang nanumang buri mong paunlaran. Because He gave it to us. Itang talent na nga pong Ginoo. Silbag ne kekatamo. Teparam no kekatamo. Nya istungay mo ginamit din. Istungay may paunlaran itang talent, gift. Nya pesay na ausande gift, regalo. Itang nung buri mong maging gifted person ka, gamitan mo la at tsula rin. Gisingan mo la at tsula kay katamo. So iyan po siguro ing kay katamo pong pakilawe. Ulitan kay po. Aning kaswerte Maria, uling sinalpan tayo yaking Diyos. Agyang bala mo imposible pang maging tuto. Sundo tayo kanyan bukas mo naman ni. Uling pang karakalin dapat tamong pibulayan ka rin. Na dapat tamong paniwalan. Agyang pamebuo, paniwalan mo ne. Na maging tutuya. Uling muna magtiwala ka king Diyos. Uling magtiwala ka king kekang kakayahan. Makanyan mo naman, ikayong pengari. Nileleye pa mo itang kayong babala ka na manipon dita ka budget, porang potang mag-retire kayo. Uling mas importante ing future na ning anak. Ki-create me itang maging better future na. Bakit? Palagay papagarya penganak yun nung inglawi ko yun, mulalaya. Nung inglawi ko yun, ay kakayahan, papagaroon niya pa. Gubastos ka po. Siran mo pa rin pera mo na dapat tinipon mo no. Sana. Ali, uling magtiwala ka pin king kakayahana ning anak mo. Ing Diyos, makanya niya panlalawi kay katamo. Anya sana, makanyan tamo mo naman padalawi king sarili at karing kaluguran tamo. Amen. Panalangin ning Balen. Isabel, mi parangalan niya king kapamilatan ning pamandalo ning Indo ning Genuna. Maria bisayang makirake king tulada. Ilapit tala ring panalangin tamo king ipa. Pakamal kareting may piling maging nuan ababay. Karing palang panalangin nga tamong makibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning banal a kapulungan, maging masigasigya, king pamilaganap, king mayap abalita, ning kaligtasan, karing sablang tao, lalong-lalo na reta nga tsu, karing malawot, ampong makasulok alugal. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Banding pamuntok ning gobyerno, pakit lang makasubaling masabal, karing pakakalulo, alang pibale-bale, ampon karing alang akarapat kimbye, king kapamilatan ding programang pangkabye ampong kasuyuan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding familya, ampong komunidad, malikid lang utang alob, uling dem bendisyon na tinggapda, at idake reiti karing mangailangan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban kawangis ng Nuana Maria, antimong komunidad ampong sikakatawo, pagpilitan tamong dumalo, lumingap ampong sumuyo karing kapat tamong mangailangan, material ampong espiritual, asaw, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngenibuadwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ing misa tangeni, tegulaling tayo o tatagulaling tayo para karing kay katamong kayanakan alalaki. Sana uling ilaring maging future leaders, ang popong future fathers, karing pamilya, ang poking lipunan, mapiyasa lang magtiwala, maniwala king kakayahanda, at maniwala la king ing Diyos abayan at tabayanan nala king bubuurang masantinga pangataw at kinabukasan ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa ipami, pahayag mo ing pang-atyo mo ampon pamanantabe busalmi. King ganaka ampon pamamierang saup ting kapatadmi. Asun dumya sanang papasyag ing dugod mo king kapamilataning pamisanemi king metong adbye makarikil king kasuyuan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tapot ikanta ing dalit para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo kapatid, banding kakatamong taon, dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning ginuting dawon karing gamat mo. Hingi kapuri at kaligaya ning kayang lagyo. Hingi katamang ikasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ipami, malugot mula sanang tanggapan dating yayain ning balayan. Ampat king pakalulo mo, piryan mo lang pigkalup kaya, rating mismong daraon na, at papadyaran mo lang sanang miyalilan ngeni karing misteryo ang makakabos ke kami. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumantabi ke kayo, At kaya ka antimurin. itas yula ring pusuyo, Makatasno king Gino. pasalamatan tayo ing Ginu, adios tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulit, sukat ampon makakabusing purian, ampon pasalamatan daka, kapilan man, ampon nukarin man oy pa, Diyos malugod ampon maganaka. Ampat ing saslag ning ligaya na, pepakilala na ing sarili na karing mataring kaisipan mi, king kapamilataning misteryo ning amanong mi katawan tao, ban mayagyag kaming lugod karing bagi e mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, ang ngeni atatangalanda na ring tao. Uli nita, kambering sablang koro ring angel ning banwa, daralit kami king ligayam, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nita, ipani ka pumi, itugtug me ing espiritu mo, anti mo ing titipang ngambon kareting ay ni, ban pabanalanan at parake kami gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang loob dinawon ning biyena king pamaylasa ampon kamatayana kinwani ing tinapi. E pasalamata na ka at pinuri. Piraso ning tinapi at dinwang naiti karing disipulo ng ngana. Kuanan niya iti, kayungan at mangan kayo kaniti. Uling itiyeng katawan ko, ami daon para ke kayo. Gino ko at Diyos ko.
Makanyan mo naman, kay bat ning apunan, kinwani ing kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinwang naiti karing disipulo ng ngana, kuanan niya iti, kayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alang anggang tipan, mibubo para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran daring kasalanan, daptan yu iti king pamigaganak kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayan. Inyang hining gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mepye, darawd miya keka, iting tinapining biye ampon ing karis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka ing pepadyarihan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi o ipa ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatuban, miganap ya king lugod, kambye ng Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing Arsobispo mi, ting sablang pari ang pon diakono, at ting sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idala mo lahat ding sablang mayang unabiyeking pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mukengan karapat dapat magkamit kimbialanganga, ban kambening nga Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambering ngan apostol, kambenang San Luis Gonzaga, ake kaming patulunan, at kambering sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod ke kaking ke kabandaring panahon, apur yan ang po napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagumning Espiritu Santo, sablang parangalampon ligaya keka, o Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Hanggang king oras sa ini, mo pa paniwala ning kakayahan mo, nung makanyan pasaup tak king talagang makibalo king kekang kakayahan. Pangadyan taya, itang panalangin at iruning Ginoo kekatao.
kami king sablang marokway pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kekang pakadulo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kapang panayan ang pon pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. Pami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan daring kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyay ampon magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man ke kayo. At kaya ka antimorin. Ipakit tampo ngening mikaka metong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatid, oy di Jesus, ing peniwala ng Mariyang maging talapagligtas, ing kekatang Ginong magtiwala kekatam. Mapalad tamo ngening magtiwala mo naman king kekatang sarili, at ngeni so panakatamo king pamananggap king pamanganababiyena. Ginoo, Eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinapang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingadyo ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maykit king sablang bage. At pag nasan ko, ing tanggapan da ka.
Dapat pauli na ngening pinandit, era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana apayin tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
offer ngening aldoyti. Bukas po, dagdagan tamo po ing kekatang offering itang kompleto, kape, mayumo gatas, tsa, o kaya Milo, kung kakanita itang condiments, ne? At antimurin, dagdagan ing abyas makanyan. Nung malyari, nung mag-offer tamo mo namang tsinelas, adyang tsinelas yarugo. Paparagdag ko po reta kasing makanita itang kape makanyan. Uling balo mo naman po rin kalulo. Adyang kape ya mo po na ngabak, masaya na la, panggising jamu. Ne, nya sana yung biragdagan ita uling importante ya kareling panggising daning abak ing kape. Ding kay katamo pong pangadi bukas, ilapin po rin kayanakan o anak, kayanakan no pala rin paintawang po dalagang milabas napot. Bukas po rin anak, edad 3 banwa hanggang 12 o 12. 12, so 12. So 3 to 12 years old. Ding ngeni ang pong napon, detang 13 above. Ilapin ding 20 tao, ang pong dalagang meet napon. So, kaya bela po ka rin, detang tutuang 20 tao, ang po pang tutuang dalaga. Ding may pandemic, king karelang panga 20 tao, ang po ang panga dalaga. At sana po pakipangadiyo, lalong maging mabunga ing banuang daratang. Talakat tana po. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, iting pamakiyabeming ginanap karing banal na misteryo mo. Magsilbiya sanang kalasag kapilan man para king balayan mo. Banking pangapailalambing mitmong lugot king kamalan mo. Pangain tuliran ming kamtan labis-labising kapaldanan king kaladwa ampon katawan. Iti yaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeyak ke kayo. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa at ing Anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mayari ne, umeta ng maniwala, magtiwala king Diyos at king kekatang sarili. Salamat, King Diyos.